بغدا برکفتنا دناورا هرمه و عراق دا حزب الله یان سیاسی لدور آمدیه دلگران کرینا او داخوش حکومت هرما کردستان دیکن بیدا چونکا جدی لسر سیاست خود کل حکومت بغدا دا بکن. سال بو سال آریشن عراق برفرهته لیدین نخواست ما آریشن ده نوبرا بغداد و هفلیره دا هر سال 2003 پشتی حرفاندن رژیم صدام حسین دیکتاتور و نمان رژیم بعث بغداد چندین ریگر لحرما کردستان گرتینه کو ببیتا خودان دست کفتین خو لیوه داویه جی پشتی ریکفتن بغداد و هفلیره بو هنارتنا بوجه و موچن فرمانبری هرما کردستانه کو بومای زیدتر جه ساله که هاتیا برین و هرما کردستان جی پابندی ریکفتن بویه لی بغداد خوشوی ریکفتن دیر خستیا و دجی هرما کردستان راوستیایه و اف چند بویه جه دلگیران هر تاکه کردکه جبروی چند جی حزب ولایان سیاسی هرما کردستانه لی قضا آمیدیه داخواز جی حکومت هرما کردستان دکن پیدا چونکادی لسر سیاست خوله گل بغداد بکن داکو دوباره هرما کردستانه توشیوان آریشانه بیتوه دیدنامه چهار سریل گل بغدا هر ده اوه بید بیتویه گهنه ریکفتنه که اف ریکفتنه عمری چند یا دریج بید هر لازمه بگهنه چونکه بصاله لاین و دولت و جهیتاتینه نوکوکی دوبارکیتاتینه انجام دان اکید دیمایی که هر رنشتنه خواه سرمزه که مادام ریکفتن هر چهار سری هر اوه بیتویه نوف مالیو کردی ببیده یک دیبیده فشار اکثر بغدا اوه یا گرنگ اوه یا دوی اوه مهندک ورق دی هبن یه درکیجی که ام فشار سر حکمت بغدا بکن موضوع برای ما چهار سنه بیتن ذكرانو كحكمات هرمي ببغداد بركيش مبادئ بيتا آخر يعني هكود بيجن آخر شهر سري كحكمات عراق بابندي بوتشتابو والتزام باش تشتاكر ممكن ديجا هنا عندك شهر سري دي هبل بين بغداد وهرم شخو هكر حكمات اف مذكراتي چه نتایج هكود بيجن اون يت ايجابي اون نتایج ايجابي نه اینو نداره ممكن الصباحي دوز بحكمات عراق دي سياستك ودي هبيد بيادم بديت نوما في ريكفتنا هاتيا موركيرن نوبرا هرما كردستان وحكمتها نوفنديا بغداد اف ريكفتنا حتى نوكا نه هاتيا جبجيكيرن شلاي حكمتها نوفندي يعني اول دمك درجة بجا هرما كردستان درس نه تروانا كيرن موجت خلق كردستان تنگيرو كيرن چمكي هرما كردستان جي او پاره های اوش بغداد تد چونکه افریقا فتنه حتی نو که درست نه تجربه جیکن دیسان میزانیا پیشمرگی حتی نو که وکو پتوی حکمت عراق دعم و پشتوانیا پیشمرگی نکریه وکو سلاح وکو موجه وکو یعنی همی تشتکی پیشمرگی ماجی مقدوره دیریدا لهر ولاتا که لیوی دنیای گاز بویا جه خوشکنا جیاره حوالاتیه نوه لی گاز هرما کردستانه و کردستان بخوده هتا نافکن لسر بیرا گازه بویا بالا سر خلکه که هر دما آشکرابونا بیرا که گازه لهرما کردستانه دی بیتا جه آریشا و گرتن خلکه و جیاران خلکه برف نخوشیه ده چید چون که دزانن کشن بغداد گل هرما کردستانه جبر هبونا گازه یا و بغداجی چه انیت چاره سرکنه نینن بو وی که اسام عبدالرحمن کانال بادینان ساد آمیدی دینوکه دا هرما کردستان دراوشن نالباردا در باز بید و نبونا موچه کارتگرن لسر راوشا ولاتیان گریه دوی دمیجیدا باهای کلینیک نوجداران وکی خماینه ولاتید بیجن سندیکا نوجداران چه دست پیشخریک انجام ندایه جبو کم کرنا باهای کلینیکان لدم هاتنا هر پیش هاتکا نخوازیار همی ملتین جهان پلانا دادرجن جبوه کی کو خدمتا گلون اجتماعی خو بکن جبر کو ده هر کومالگه کی دا تخکا هجارو کیم درآمد هيا و لدم قیران دروز دبن افتخه باجکا مازن داد دنوکه دا هریما کردستان دی قیرانا نبونا بودجه و موچه دادن آلید
لی بهای کلینیک نوشداران هر وکی خو ماینه و لدیو گوتنا ولاتیان جی تانوکه سندیکا نوشداران هیچ دست پیشخریک انجام ندایه جبو کم کرنا بهای کلینیکان. ام ملاتي ام قينا كنا خوش تا وضع ما خوش خاصه ام وضع ما لازم سكن نجدا شاخذنا في ملاتي شعبي شيء مستشفى ازادي يا حكومي هم بيبقى خطه خلاص كده شغلته زي كان ني دكتوري شو هذا بيمشي بباره هر وقت قيران اكثر ملاتي مرو بدابت مثلا موچاي اون اجيب نيله مثلا دكتور هر کس دکاندار وید مساعده ملت خوب کد مساعده عادی بکد و تایبت دکتر ام همی گاوا پیتوی دکتران روزانه بریارک دات وان دکتران وان درمان اصلا صیدلی ها دی چه درمانی چی مثلا دی چه دف دکتری دی بیشتر مثلا بای 25000 فقیه های موشنینن وضع ما بچکن لازم انا اوجی هوری کار من قلبی ملتی قدام مثلا همی تشتی بتا روانه کرن و بتا دست کردن بسر دو کیفودش منی بمنایتن بیشتر یاد بیجی بالنسبة للنجدوري وكيد بيجي تنفحصها كون تشتكي بودكات بتشعر دي طلبات سنديكوريون همي بتشتبي كور الرابطن بالنسبة للدكتورة دي شي مثلا بيشتبي 25000 ابي ايكي هاي بس منينا هذا كيف مثلا ساقيت بالاخص يا ناس نخوشو اوفرته يعني يجون بالاخص او بوجداني الدفو زياده عادتيه. نوجدارن دهوکی جی دبیجن تانوکه سندیکا نوجداران به فرمیچ داخوازی پیشکشی من نکرینه جبوی چندی کو بهای کلینیکا ارزان بگین. لیفره هل تاکک لجه خو هاریکار بی جبر کو دنوکه دا ولاتین کردان پیتوی بهاریکاریا هفدو هیا. زال هاتوی کنفرانس چه بوی بریار پیداین من باور گرک هر تختور لدیو قانون و زاکونا بچن. بس ما تشتك انا حتى روكا ابروش تشكي كتابي بو نهاتي بو شخصي جي نهاتي اللي قالك وقتكم بانك اخذ بو هر تختوري يعني بانك دكم جو ايجو امكان الجمع به الجباب خور بلدنك بالعكس قالك علي كلام اللي بيتكرن جبرجو قالك شو انا معاش انا ورقرن بمهان وانا قرن مشكله واني اقتصادي هنن لسر وی بابتی جی تیما کانال بادینانسات پیوندی به سندیکا نوجداران کرد لی آماده نبو هیچ داخویانیه که بدهد. لی دم دروزبونا کشا و آلوزیان همی تاک نواجواکی پیتوی بهاریکاریا هفدو هیا. لی دوی دمی جی دا هندک خودانکار راحتیه پیش بو مبستن خوین کسوکی بکاردینن. و دنافبرا روش راحتیه پیش و خودانکاران دا تقاهجارو کیم درآمد قربانیا سرکی ددد. تلی راشد کانال بادینانسات. دهوک. هیجان وڵاتی ناحیە کەلەکچی سەربەقەزە شێخان بەدەست چەندین پرۆژن خزمەتگوزاریین نەتەمامکیریت ناڵن ڕادگەهێنن کە باژێڕوانی بۆ تێکدانا پرۆژان gelek یا لەزە لێ بوو تەمامکردن و چێکردنê یا خەمسارە لەوڕا داخواز دکەن بزیترین دەم ئەف پرۆژە بهێتە تەمامکردن. ناحیەی کەڵەکچی سەرباقەزای شێخان کە زیاتر لە 35,000 کەس لەخۆ دەگرێت لە ئێستادا بەدەست چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری دەناڵێنن. دانیشتوانی ناحیەکە ئاماژە بەوە دەکەن کە گەڕەک و کۆڵانەکانیان لەلایەن شارەوانیەوە بەمبەستی چاکردنەوەی تێکدراوە و تا ئێستا بە تەواو نەکراوی ماوەتەوە و بووەتە هۆی بێزاربوونی دانیشتوانی ئەو ناحیەیە. والله ئێمە ئەوە تقریبان بۆ ماوەی 4 ساڵ ئەم جادەیان تێکداوە تر ئەوە 4 ساڵە بۆ تقریبان 3-4 جار هەر تێکی ئەدەن و تا ئێستاش بۆمان دروستیان نەکردوێتەوە ئەمە کێشە بۆ ئێمە ناوەتەوە تەنانەت ناتوانین ئۆتۆمبیلەکانیانش بووینە ژوورەوە ینی نەکەرە تەنها ئەم کێشەیە بەڵکو چەندی کێشەی ترش لە ناو کەلەکچیە هەیە بۆ نمونە جادەی سەرەکی کەلەکچی ئەوە بۆ ماوەی تقریبان 4 ساڵ ئەبێ ینی تێک دراوە و تا ئێستاش دروست نەکراوەتەوە. وەڵا کێشەمان ئەوەیە ئەوە 4 ساڵە ئەوە حالیمە کە دەبینن هەر مقاولێک دێت هەندێک حەفری دەکاو دەهێلێت 3-4 مانگ نە حالمانە نە معیشەتمانە ژیانمان زۆر ناخۆشە بەڕاستی لەبەر ئەوەی منداڵمان هەمی دەکەفرە ناو قوڕ و ناو جۆگە و ناتاین سارەمان ببینە حەوش و داوا لە حکوومەت دەکەین چارەسەرێکمان لێ بکە بە زووترین کات. بۆ گەیاندنی گلەوگازندەیی دانیشتوانی ناحیەکەش خۆمانگەیاندا بەشار محەممەد بەڕێوبەری ناحیەی کەڵەکچی و ئامادە نەبوو لێدوان بۆ کەناڵی بادینانسات بدات
تەنها ئەوەی پێڕاگەیاندین کەوا داوایان لە سەرووی خۆیان کردووە بەڵام وەڵامیان نەدراوەتەوە. بۆ زیاتر بە دوواداچوونی کێشەی هاوڵاتیانی ناحیەکەش ڕوومان لە بەڕێوەبەراتی شارەوانی کەڵکچی کرد، بەڵام ئەندازیار شاکر تەیب لە کاتی دەوامی ئاسایی لە شوێنی خۆی ئامادە نەبوو لێدوان بدات. بەڕاستی ئمە خەڵک ناحیەی کەلکچی بێ بەشین لە بە خزمەت گوزاریەکان یعنە فەرمووی مەشاب کە دانیشتوانی خەرکی کەلکسی 30,000 نەفرە نە پارکێکمانێ نەم خەستەخانەیەکمانێ هیچمانە فەرمەوە جادەکانیان خراپ کردیە ئەوە 4 ساڵە هێشتا دروستیان نەکردگەوە یعنە بەڕاستی زیرەکن بۆ خراپکردن بەس بۆ چاکردنەوە زۆر زەحمەتە 4 ساڵە ئەوە لەنە لە چێن دەرداخر کەلکسی دەبی جۆت چای دەکەەوە 4 ساڵە ئەوە لە تەمانە لە کەلکسی لە مەفرەقەتانە و کەلکسی و جادەی بەرینکەن یانەوە 4 ساڵە هێشتا یانە 2 کیلومتریان چاکری ئەوەی تریشەوە چەندین سێ ڕوودا و دوولتەزین لێ چابیت یانە کە دووسیانە سارەی گەورە بەوێ دابێت دەبی سارێک بشتە کەتف ئەو جە سارەکەی تر عەبڵبی سارە یانە جادەکەی این 20 ساڵ پێشە. تا ئێستا پارچێک بۆ گەنجان دانەنریایە بۆ گەنجەکان هەر لە ناکۆڕان لە پاڵ قانچۆ لە پاڵ دیوار دەسوڕێنەوە نە پارچێک هەیە نە مستەشفەیەک هەیە شارعەکان خراپ دەکەن چاناکەنەوە بەڕاستی تا ئێستاەوە نزیکی چەند هێشتا خۆشیمان لە کەلکچی نەدیتیە و بۆ ئەنتیخاباتیش تێن بەڵێنمان پێدەدەن و هەموو بەڵێنەکان بە درۆی بۆ ئەوی دەنگی خۆیان ببەن و چەندین جار دانیشتوانی ناحیەی کەڵکچی بە ڕێگای خۆپیشاندان و ناڕەزایی دەربڕین داوایان لە دەسەڵاتدارانی ناوچەکە کردووە بەڵام وەک خۆیان دەڵێن بێسوود بووە و ڕایشی دەگەێنن کە تەنها لە کاتی هەڵبژاردنەکان بەرپرسەکان سەردانیان دەکەن. لە ئێستادا ئەوەی بۆ کەڵکچیەکان گرنگە تەواوکردنی ئەو پڕۆژە تەواو نەکراوانەی ناحیەکەیە. تایفگۆران بادینان سات ناحیەی کەڵکچی. پشتیکو ناحیا باشیکێ کەفتیە بن کۆنتڕۆڵا تیرۆریستان داعش هژمارەکە گوندنشینن دەڤێرن ڤەقەتیای ژێ سنوورە ئیدارە هەرێمێ ماڵ و حالên xwe cihêlabûn li piştî hêzin pêşmergeyê hejmareka gundin serbêwê nahiyê verizgar kirîn hejmarek ji awareyan vegeriyana gundin xwe û piştî heş teyvên bêkarebiyê hikûmeta herêmê kareba niştimanî gihandine 20 gundin deve. دوای کۆنتڕۆلکردنی ناوچەدابراوەکانی سنووری ناحیەی باشیک لەلایەن چەکدارانی تیرۆریستی داعشەوە دانیشتوانی گوندەکانی سنوورەکە ماڵ و حاڵی خۆیان جێهێشت بەڵام دوای گرتنەوەی لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانەوە بەشێکی زۆری دانیشتوانی ئەو سنوورە گەڕاونەتەوە گوندەکانیان و لە دوای زیاتر لە 8 مانگ بێکارەبایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کارەبای نیشتیمانی گەیاندە 20 گوندی ئەو سنوورە. کارەبایا گەشتیە gelek gundê divêrê û rastî em ê pêvejî ku ew gundê avedan û xelk têda bi taybetî gundên ku şênbêjin Kurdistanî û xelkek têda bit ewayîl têda bin em ê pêvehindî mumkin bitin pirêka parêzgeha Duhokê pirêka hikûmeta Herêma Kurdistanê li Hewlêrê tişan da bît em gehênîn ez bi zabit nizam ji marewan gunda 20 gundin 20 gunda karabaya gehiştî bes vî sinûrê dijî cihê dijî kar hatiye kirin li Zumar li Eskîmosa menteqê dijî kar lê hatiye kirin deverê nêzîkî Tilkêfê û Elqûş û şmêje jî kareb gehiştiye wêrê bes hêşta ya tişîtin. دانیشتوانی گوندەکانی سەربەناحیەی باشیکێش دەستخۆشی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن و داوای پرۆژەی ئاوی خواردنەوە لە حکوومەت دەکەن. کە ئێمە کارەبمان هاتووگا بە سایی کوردستان ئەو کارەبەمان بۆ هات حتا ئیستەکانە کارەبمان زۆر تڕۆهات و نەبین بیلا لە وەختی خۆی لە دەستی ڕجێم ئیستەکانە لە فەزلی کوردستان کارەبەکە باشە و نەقوسیمان هەیە لە تەرەفی مەشروع ئاو ناوگوندی. ئەمە زۆر مەمنونی حکوومەتی کوردستانین کەوە ئەوڕۆ بۆمان کارەبی هینا ئەوە 6 مانگە کارەب لێمان بڕابوو الحەمدولێ سە کارەبمان هەیە و ناوچەکە ئارامە و پێشمەرگەش حیمایەتی لەمان دەکات و داعش 3 کیلۆمتر لەمان دوورە پێشمەرگە الحەمدولێ حیمایەتی لەمان دەکات و خەڵکی گوندەکەش گەلێکی گەڕانەوە و الحەمدولێ پێویستیمان بەس بەوە هەیە تاسیس مەجاری ئاوەکە لەمان بکەن ئەگە ئاوەکە چا بکرێت خەڵکی گوندیەکە گەلێک دەگەڕێنەوە هێشتا.
گوندەکانی ناوچە دابراوەکانی ناحیەی باشێک تەنها 3 کیلۆمەتر لە چەکدارانی داعشەوە دوورن، بەڵام بەهۆی بوونی هێزەکانی پێشمەرگە لەو سنوورە هاوڵاتیان بە شێوەیەکی ئاسایی ژیانی ڕۆژانەیان بەڕێ دەکەن. تایف گۆران، بادینان سات، گوندەکانی سەر بە ناوچە دابراوەکانی ناحیەی باشیک. بشی پشکفتنا تکنولوژیای خاندوانن پرتوکان لی کردستان کم بوینا تایبت لدورا بهدینان ولاتی جیدن دیار کرن گو کم بونا خاندوانن پرتوکان ودگرید بو کیمیا پرتوکان به ظرافه بادینی. ایک جه درین سرکی جبو کمکرون و زانین زانیاریان جبو مروفان پرتوکه و لهمی چرخان گرنگی بخواندن پرتوکان هاتیدان هم جلای دستحالات و هم جلای کسان خواندوان لی ببوچون خلک باجی رضا خوروش بروژ آست خواندن پرتوکان لدور بدینان کمتر دبی جدور دیتر خواندن انترنت و فیسبوک و اف مسائلت ها و اوش شنا کتاب ناگرد حتی وید خواندن بخویند بید ویا کتاب مکتبایی داوت و بنسد غرفایی بابد و دائما روزی چند وقتی که خوابدت خواندن حتی بشید بابت روشن بیرک و بشید وی ملتی قرطال بابتش باش و چونه و پیش و بابتش همی رخوابه جه داخلی یعنی خواندن روز بروزه برف باش بچه یعنی الدم سردمه که خلقك أبروكا يعني شاخي بيزانينا معلومات أنا احتمالا الجلك والله تا سيستم خاندنه ده كورس بو كورسي خاندرت إتجورنه چی معلومات إنها جورنه بس بخابني و الدفعة ما برف باز باشن طيبتي اف تكنولوژیا نی درکتی مالا کارت کردن که مازن المکری بابت فیسبوکی تلفن و کامپیوتر بونده ام کار بینم با خواندن بر واژه ایهاتیه یه بیا امراض بونده ام دیرش خواندن کردیم داخانی و یعنی که بشن نسبت خواندن الدهو که گلک یا کمه اوجد ایتن ایکش سبب اساسی که با خواندن منهج مدرسه و که بشن اغلبی پرتوکا زمان عربی طبعا كانوا بتر يعني عنوان عربي بتر نشيد باديني هنج خواندوانان ده بیجین کم خواندن پرتوکان لهره ما کردستان بگشتی و دور بادینان به تایبتی ودگر جبو هبون تکنولوژیا هر دیسان با بوچون هنج خواندوان و نویسران جه و کوچتش جه پرتوکان ناگیرید جبر کو جه در سرکی هر پرتوکه بله اگر نبونا ریجه که باشه پرتوکانه به زمان بادینی زیروانگولی کنال بادین ساد زاخو دی کنگره که رجموانی داره و بری گشتی شینواران لپارزگاه دهو که بحث روشا شینواران او کاره هاتیه کرن دی غناغن بوریدا او گرنگترین کشه لهمبر کاروان بحث کرن و ریفبر شینواران راگهاند که داخواست جه سروکاتیا پارلمان کردستانی کریه یاسه کانی بهت دانان جبو پرستنا شینوارین هرما کردستانه لبیروریا روژا جهانی مزخانان کو سالانه اف روژه دهتا سقف کرنو افرو د کنگره روزنامه‌وانی دا ریوبر گشتی شنواران لپارزگاه دوهو که بحث کارن ریوبریا شنواران دو قناغ بوریدا و کیشین هم بر کاروان کرنو خویاکر کو شنوار لپارزگاه دوهو که د پارسنه ل چند پارچه ل در و سنور پارزگاه دوهو ل دورن شر ل سر دهتا کرن دهنه فروتنو کرین و او ندیف د صلاتوانه نافخوی هرمه شنوار ما پاراستینه ما چه کشت هندامازن نین نیت زیده گاویو بس اف تشتدی اوت بحث لیته دکرن جدر وی کردستان ها پارچه شنوارا تین بو کردستانه ما جیوک بیشین سیاست راستی هم ناکرین چنکو شنوار ملک گشتینه نای نکرین و فروتن بس هکه هاولاتیه که و هم بزانین یقین افشین ورای کردستانه و گرینگی خویه های چید بیتن ام
دیاریه که بدینه آن به تخلات کرن. سبارت مزخان انشمانی کو بریار بو به تفکرن ریوبر شینواران اشکرا کرد جبر قیران دارایی نوکه او مزخانه نه تفکرن. او پروژه مزخانه جی هاتا را گرتنش بر به قیران دارایی هر وقت هرش دیمایی بهت بشک داو پروژه تا جبهه کرن. سبارت کار می روزانه جی و هولاتیا تنسیق که باشه هی نبینما و خالقی دار و صادس گیت امنایی وی باری داد چه تخصیلی نکن. سبارت یاساکار به دهتا کرن یاسا عراقی کمنه و دا خاص هاتیا کرن یاسا یکانی به دادنان جبو پاراسنا شنواران لهرما کردستانه. ما دخواست کردیش پارلمان کردستانه و امریکا و دوباره دخواست کن که یاسا یکات تایبت بشینوار و کلتوری هرما کردستانه بهتا درست کرن و بهتا قرار کرن بوچی داف کشن تگوتی بهنه یک لای کرن پلای یاسای و داف دیمایی کشی به کشه بهتا دانه بس حتی که یاسای که تایبت هرما کردستانه و نبید اف که مکاسیه ده هبه. لگوره آخفتن ریوبر شینواران تانوکه نزدیک 700 جهن شینواری لپارزگاه دهو که هاتی نتمار کرنو کار جبونو جان کرنو پاراسنوان بردوامه. بیار آمدی کانال بادینان ساد دهوک. تماشاوان خوشتوید 15 هیوا گلانه دا همی مسیحیان سرانسری هرما کردستان دججنا مریمه دا سردانا کنیسا سلطان مهادوخت دکن جبوب جهینانا ارک خوی آینی. هر سال 15 هیوا گلان دی جشن مریم دا همی مسیحیان سرانسری هریما کردستان و پشکک جه مسیحیان جهان سردانا کنیسه سلطان مهادوخت لیگون دی اردنا دگن جبو جیبجی کرنا ارک خوی آینی لوی کنیسه جبرکو اوی کنیسه پیروزیه که مازن لدف همی مسیحیان هیا کو دوی کنیسه دا دخوازیان خوی خدای بکن و لپشتی بدومای هاتنا ارکن خوین آینی همی او مسیحیان سردانا و کنیسه گرین سیرانه که پیوت گیرن. ظروفت متنا خوشن راستی و پشمرگای الجبهه ویل اویدی بس پر تویا دنیا نراوستیتن تویا جیان پریوا بچیتن چونکو ام سپاس پشمرگای کن کی الجبهه شریک کتو ام لیرا جیان خو پریوا بین باشی و خوشی همیتشتا اوی دلخواز تشتكي بخوازن كو دوين رب العالمين وفيديري دات اوان وهر سال ياريتين بس اف مناسبه بازب هيفي مطرانه و کنیسه جی دیده خویا کرن کو میجو و کنیسه ودگری جبو چرخ هفته کلوی دمی اف کنیسه هاتیه درست کرن و هجوی دمی تانو که همی مسیحیان جهان و کردستان سردان و کنیسه دیگن جبو ادا کرن ارکن خوین آینی به کنیسه گلا کبنا خود بود دا مدراندن سرناب سلطان مهدوخت افراد بود دبرا بودن کریستیان سنان پاریس بودن قرنا چاری بود زمان کسرا بولوان عدا شابور بو پیشتی هنگی ایکی خرخوزکی هاد بو قرن هفته یان ششیه او بکر اب کنیسه سرنوبیه و هر اب سلطان مهدوخت و دیسا خلک ارادنا با پیره ترابین کریستیانا پیشتی هنگی دامدراندن اب جشنا بو سلطان مهدوخت فهم کارتینن خول امریکا ببن خلق ارادن جشنوانت کن کانیا ببن دیسا چی کنیسه بتن کی چعدی بتن اب بیرهاتنا اب جشنات کن ریو رسمین شاندرا سلطان مهادوخت هر سال جلای مسیحیان و دهن ساخت کرن ولوی کنیسه ده همی هیوی دا خوازین وان دوی روژه دا دهن کرن هرچند دنوکه دا هریما کردستان دیگلک روشن نخوازوار و نالبار دا در باز دبید لی افچنده نبویا ریگر لبرده مسیحیان هریما کردستان کو ریو رسمین شاندرا سلطان مهادوخت جبجه نکن تیلی راشد کانال بادینان سات گنده اردنا بی راپورت ابدومای کات تا جوان کادی شاد بمینن